Amahoro y'Imana bene data, Imana y'umugisha, muri kumwe n'umukozi w'Imana Evangeliste Bikorimana ku rubuto rw'Umugisha TV. Igitondo cyiza ku badukurikirana, igitondo cyiza ku banyamasengesho mwese, igitondo cyiza ku bakozi b'Imana. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Turamukije abari mu gihugu cy'u Rwanda badukurikirana, turamukije abari mu karere k'ibiyaga bigari badukurikirana, abari mu mugabane wa Afurika. Imana ibaha umugisha. Turamukije abari muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Imana ibaha umugisha bose. Turamukije abantu bari isi yose, turamukije abantu bari mu mugabane w'Uburaya bose, Imana ibaha umugisha. Turamukije abantu bari mu mugabane wa Amerika, Yesu abaha umugisha. Abantu baduha like, abantu bakora share, abantu badufollowinga, Imana ibaha umugisha. Turamukije abantu muri diaspora badukurikirana, Yesu abaha umugisha. Nshuti zacu z'akadasohoka, Imana ibaha umugisha. Turi kuri channel YouTube Urubuto rw'Umugisha TV. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Iki gitondo cy'uno munsi turamukije rero abantu bose, inshuti zacu zose turaziramukije. Turamukije abagabo n'abagore, abakomeye n'aboroheje, turamukije abasore n'abakobwa n'abana batoya, Imana ibaha umugisha. Turamukije abantu bose batwumva bari kwa muganga, Imana ibakize n'abarwaza babo, Yesu abaha umugisha. Turamukije abantu bari hirya no hino ku isi bose badukurikirana, Imana ibaha umugisha. Mutubona rero kuri TikTok 250 Bernard no kuri TikTok Urubuto rw'Umugisha TV, naho murahatubona, Yesu abaha umugisha. Kandi mukatubona no kuri channel YouTube Urubuto rw'Umugisha TV, Imana ibaha umugisha. Gitondo cy'uno munsi ndanezerewe cyane ko twongeye kugaruka kuri iyi channel tuganira amagambo y'Imana. Haleluya. Amagambo tugiye kuganira rero ni amagambo y'Imana, kuko ni igitabo cyandikishijwe n'Uwiteka Imana yacu. Ni amagambo ari muri Bibiliya. Turasoma amagambo ari muri Nehemiya ibice 6 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 4. Imana ibaha umugisha. Ngo Nehemiya ngagira umurimo wari warasenyutse iwabo, ariko ngo noneho ngo arasenga, aravuga ati nanezerwa nte kandi inkike z'iwacu zarasenyutse, amarembo yarahiye, harabaye amatongo. Mana ishimwe. Ngo nuko rero arasenga, ngo ariko umwami aza kumubona, aramubaza ati niki cyatumye uhonga mu maso, niki wabuze? Haleluya. Niki wabuze? Niki? Nuku byo kurya n'ibyo kunywa. Ariko ngo Nehemiya aca bugufi aramubwira ati hoya databuja, ntago ari icyo ngicyo, ahubwo se nanezerwa nte kandi iwacu ari amatongo, amarembo yose yarahiye. Amarembo yose yarahiye. Haleluya. Ntago rero yagombaga kunezerwa kuko abo hari harasenyutse kandi amarembo yarahiye yaho, ngo hari harabaye amatongo. Ngo nuko umwami aramubwira ati niki kugira ngo ujye gusana ayo marembo yasenyutse? Aramubwira ati umuha urupapuro rw'inzira kugira ngo njye gusana ayo marembo. Nuko umwami amuha urupapuro rw'inzira, aramubwira ati ese ngo aho mujyana? Aravuga ati hoya ntacyo bitwaye. Ariko ngo ajyeyo ngo yubaka. Haleluya. Ngo yari arimo yubaka ayo marembo yasenyutse. Ngo nuko inkuru ziraza, ba Sanibalati na ba Tobiya baramutumira ngo naze baganire mu kirorero. Ariko haleluya, Nehemiya basubiza amagambo meza, arababwira ngo ndimo kubaka, nta mpamvu yo kumanuka ngo mbasange. Ariko icyo yirindaga, kuko bari bafite ishyari, kuko batishimiraga ko yasannye ayo marembo, ngo nabo ngo bashaka kumugira nabi, ariko aramenya, aravuga ngo ntago namanuka kuko ndimo kubaka. Imana ishimwe. Iyo urimo wubaka rero hari ibiguca intege. Iyo urimo wubaka hari abazakubwira ko ibyo urimo kubaka bidashoboka. Imana ishimwe. Dukeneye rero abantu, haleluya, mu buzima bwacu. Iyo turimo twubaka, iyo turimo dukora, hari abantu badutera inkunga. Dukeneye abo bantu bajya badutera inkunga bakadufasha kubaka. Hari n'abandi barota ibyo barose, hakagira abandi babishyira mu bikorwa. Imana ishimwe. Umuntu wa gatatu rero uzi turimo kubaka ni umuntu uzakuguca intege, nk'uko na Nehemiya bamucaga intege bamubwira ko bidashoboka. Hari aho yubakaga ngo afite inkota mu kuboko kumwe, ahandi afite amadafari. Byari bikomeye rero. Amen. Rero nshuti zacu, dukeneye abo bantu bane mu buzima bwacu. Dukeneye abantu barota bakatubwira ibyo barose, kandi dukeneye abandi bantu bagomba gushyira mu bikorwa ibyo abantu barose. Imana ishimwe. Abo bantu rero turabakeneye.
haleluya. Abandi tudakenera ariko bagira n'umumaro nabo baguca intege ko ibyo urimo kubaka bitazashoboka. Bene abo bantu baguca intege bakubwira ko bitazashoboka, bakubwira ko umurimo watangiye udashobora kubaho, bakubwira ko ivugabutumwa wahagurukije ritabaho. Abo mu buzima bagomba kubaho nabo, ariko abo ngabo nabo hari igihe badutera imbaraga, bavuga ko tutazubaka ngo bishoboke, ahubwo bikaduha imbaraga zo gukora cyane, nk'uko nabwiye ko uyu mwaka ari uwo gukora cyane. Imana ishimwe, haleluya. Imana ibahe umugisha rero. Wa mumama we wari ucitse intege, haguruka wongere wubake nk'uko Nehemiya yubatse. Wa musore we wicika intege, haguruka wubake nk'uko Nehemiya yubatse. Haleluya. Ngo Nehemiya arubaka rero, baramubwira ngo baza kumuca intege, baramubwira ngo ibyo yubaka ngo ingunzu zizabisenya. Haleluya. Ibaze nawe urukuta rwari rwarubatswe ashyigikiwe n'Imana, ariko ibikangisho bya Satani bigatangira kuza kumubwira ko urwo rukuta ruzasenyuka, kubera yuko haleluya ngo batangira kumubwira ko ibyana by'ingunzu bizasenya urwo rukuta. Ariko ngo arubaka. Nehemiya yubaka urugamba rukomeye. Nehemiya yubaka afite inkota mu kuboko. Ndangiragira nkwifurize kubaka ufite inkota. Inkota ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Nimuze rero twubake, ni igihe cyo kubaka. Nimuze twubake ahasenyutse. Wa mubyeyi ushobora kuba warasenyutse, ariko ndakwifuriza kongera kubakwa ukaba wubakitse. Imana ishimwe. Wa mugabo hari aho wasenyutse, ariko uyu munsi Imana yakongera ikakubaka. Wa mukobwa hari aho wasenyutse kubera ubukwe bwawe bwapfuye, ariko Imana yakongera ikakubaka. Wa musore birashoboka ko ubukwe bwapfuye ugasenyuka, ariko uyu munsi wakongera ukubakwa. Imana ishimwe, haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Nimuze rero twubake, nimuze twongere twubaka ahasenyutse, habaye amatongo twongere tuhubake, mu buryo bw'umwuka wongere wubake. Uyu muguki tondera kwifuriza kongera kubaka aho twumva. Wowe utuye hirya ku isi, ndagira ngo nkubwire yuko hakongera ukubakwa. Imbaraga zo kubakwa nuko hakongera ugasenga ukegera Imana. Imana ishimwe. Rero ibizakurwanya byo ntibizabura, ibizaguca intege muri urugendo ntibizabura, ariko ndagira ngo nkubwire ngo muhaguruke twubake twese. Abanyafurika twubake, abatuye umugabane w'Uburaya twubake, abatuye Aziya twubake, abatuye umugabane wa Amerika twubake, abatuye isi yose muhaguruke twubake. Imana ishimwe. Dukeneye rero za nshuti zacu zivuga ngo natwe dukeneye kubaka. Umurimo rero twahagurukije ni uwo kubaka. Nimuze twubaka ahantu hasenyutse. Mwene data, hari ahantu hasenyutse ukeneye kubaka. Dukeneye kongera kubaka ubumwe, dukeneye kongera kubaka ubumwe bw'umwuka. Abantu barasenyutse benshi, basenyuka mu buryo bw'umwuka. Hari ibyagushenye mwene data, ariko ndakwifuriza kongera kubakwa. Haleluya. Nehemiya rero naramukunze kuko yafashe icyemezo cyo kujya kubaka, kandi igihe yafataga icyemezo hari abo yabwiye ngo bahaguruke bubake, bafatanya nawe kubaka. Haleluya. Nubwo hari abamucaga intege, nubwo yari arimo kubaka hari abamuca intege, ariko hari abandi bari kumwe bavuga ati komera wubake. Nuko wamufasha kubaka nyine, kuko ntabwo wakubaka wenyine. Ndagira ngo nkubwire uzarebe no kugira ngo inzu igende neza, hari umuntu uhagarariye iyo nzu ugomba kuyubaka. Urimo kubakisha, hari anjeniya ugomba guhagararira inzu, hari gapita, hari abafundi, hari abatekinisiye, hari n'abayede nyine bagomba gufatanya muri icyo gikorwa. Ariko icyo gikorwa aba ari ubumwe bwo kugira ngo bubake iyo nzu ibashe kugerwaho. Ntabwo rero wakubaka urukuta rumwe. Bubaka urwo rukuta rero bari bafatanyije, nubwo ibicantege bitaburaga, nubwo izo ntambara zitaburaga, nubwo bose bamuhamagaraga ati ngwino tuganire, bamwe baza no kumushaka ati turashaka gufatanya, ariko ababwira amagambo meza. Arababwira ngo ntago dufatanya n'abanzi bacu mu kubaka. Ndagira ngo mbwire yuko rero urimo wubaka, hari abantu bazaza kuguca intege, hari abantu bazakubwira ko bidashoboka, ariko uziringira Uwiteka waguhamagaye kugira ngo wubake. Amina. Nimuze rero twubake. Kiganiro kiravuga ngo nimuze twubake. Twubake inkike zasenyutse, inkike zabaye amatongo. Twongere twubake ahabaye amatongo. Wa mubyeyi ukeneye kubakwa, hari ahantu habaye amatongo, hari ahantu hasenyutse muri wowe hakeneye kubakwa. Wa mugabo hari ahantu
hasenyutse muri we hakeneye kubakwa, wa musore hari ahantu hasenyutse muri we hakeneye kubakwa, nimuze twubake, niko umutwe w'amagambo uvuga. Iki gitondo nimuze twubake. Haleluya. Rero twababwiye ngo dukeneye abantu bane gusa mu buzima bwacu. Dukeneye abantu dufatanya kubaka, dukeneye abandi bashyira mu bikorwa ibyo abandi barose, kandi dukeneye, haleluya, gufata umugambi wo kugira ngo tube unity, yo kugira ngo twubake bibashe gukomera mu murimo w'Imana. Ntago wakora uri umwe ngo bishoboke, birasaba ko twese twubaka. Birashoboka ko wa mama we uhaguruka ukubaka, wa mugabo uhaguruka ukubaka, wa musore n'umukobwa muhaguruke twubake umurimo w'Imana, twubake ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Ni igihe rero cyo kubaka mwene data hasenyutse, ni igihe cyo kubaka abantu. Hari abantu basenyutse, ariko mwongere duhaguruke twongere twubake. Imana ishimwe. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ko ari igihe cyo kugira ngo wongere wubakwe nk'amabuye mashya, kandi nta wundi ujya ukomeza izo mfuruka, ni Kristo wenyine ukomeza izo mfuruka. Imana ishimwe. Kristo wenyine niwe ushobora kukubaka ukaba wubakitse. Yaravuze ngo niwe buye ryanzwe n'abubatsi, ngo ariko ngo ku bandi ibuye rikomeza imfuruka. Haleluya. Kubiringira Kristo ni ibuye rikomeza imfuruka, niwe buye rikomeza imfuruka. Bibiri ikavuga ngo uzarisitara hazagwa ari ryo azize. Ndakubwira ngo wirinde gusitara ku ijambo ry'Uwiteka Imana yawe, ahubwo wambara imbaraga zo kurikomeza kugira ngo ube amabuye mazima yubatswe kandi y'imfatiro zikomeye. Amen. Imana ishimwe. Rero dukeneye kubaka, nimuze twubake. Nshuti zacu nimuhaguruke twubake, twubake ubumwe, twubake ijambo ry'Imana. Abantu mu murimo w'Imana barasenyana, ariko nimureke twubakane, nimureke twubake. Haleluya. Muririmbyi ahuze n'umuvugabutumwa, umushumba, intumwa, bahuze kugira ngo twubake uyu murimo w'Imana ukomere, nuko tubasha guhuza. Yesu abaho umugisha, abagirire neza mu gitondo cy'uno munsi. Hari abatwumva ari nimugoroba, Imana ibaho umugisha. Hari n'abatwumva ari mu gitondo, Yesu abaho umugisha, Imana ibagirire neza. Haleluya. Yesu abaduhera umugisha muri iki gitondo. Ni ijambo rivuga ngo nimuze twubake ahantu hari harasenyutse, twongere twubake inkike zaho, twongere tuzikomeze kandi zibe zubakitse. Haleluya. Hari ibintu byagusenya byinshi, hari intambara wahura nazo zikagusenya zo mu miryango, hari intambara zo mu mafamiye aho washatse, izo ntambara zagusenya, hari intambara z'aho wavutse zagusenya, hari intambara z'aho mukorane mu murimo w'Imana zagusenya, ariko nimuhaguruke muze twubake, muze twubake bene data. Satani ntagusenye, abadayimoni ba Satani ntibagusenye, imbaraga z'ubugumba ntizigusenye. Harega aho hasenyutse Imana yahubaka, kuko ari ikwiye kukubaka ukongera ukubakika ukaba amabuye mazima. Imana ishimwe. Rero nimuze twubake, Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Yesu abambika imbaraga, abatwumva muri hirya no hino ku isi, Imana ibambika imbaraga. We warusubiye inyuma, haguruka wongera ukizwa, wakire Yesu nk'umwami n'umucunguzi, yongera kubake. Narakubwiye ngo niwe riba rimara inyota, nta rindi riba wanyweraho amazi ngo rikumara inyota. Yesu ubwe niwe riba rimara inyota. Nta wundi munezero uzabona, nta handi wabonera ibyishimo uretse muri Kristo Yesu. Aho ngaho kuba mwiringira niho hari ibyiringiro. Ku Mana yacu niho haboneka umunezero. Ni Imana ijya idusetsa, ni Imana ijya itunezeza yo twayiringiye. Haleluya. Ndakwifuriza rero kubaka ufite inkota, ukundi kuboko kuri mu itafari, kugira ngo twongere twubake izo nkike zasenyutse. Turi mu gihe rero cyo kubaka. Uhaguruke nawe wubake, uhaguruke ushyireho itafari, uhaguruke ushyireho umusanzu wawe. Haleluya. Yesu abaho umugisha. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko ari igihe cyo kubaka. Nubwo hari umwuka wo gusenya wa Satani, nubwo hari umwuka w'abadayimoni, nubwo hari umwuka w'ibyana haleluya, by'ingunzu bikeneye bishaka kugusenya, ariko hagarara wubakwe n'Imana yacu. Imana ishimwe. Imana ikubake, Imana ikurengere mama, Imana ikurengere papa, Imana ikurwanirire. Hari igihe umuntu ubona akomeye, ariko ibimurwanya ari byinshi. Narababwiye ngo ibigeragezo, buri muntu uko ahagaze agira ibigeragezo ahagararamo. Udafite icyo afite, afite intambara.
hari ufite ubukene bwamubereye intambara, hari n'ufite ubutunzi nabwo bwabaye ingorane kuri we akumva ibyo bintu yabireka. Ndagira ngo nkubwire ngo buri muntu wese ageragezwa ikigeragezo gihanye n'uko ahagaze, kandi ntabwo wahabwa ikigeragezo kirenze kwizera ufite. Imana ishimwe, haleluya. Rero hagarara ushikame, kuko Mose siwe witumye, ndiho niwe wamutumye. Imana ishimwe. Rero ibigeragezo byose wacamo nta wundi wabigukuramo uretse Imana yacu yonyine. Haleluya. Tujya duhura n'abantu ugasanga umuntu arakomeye, wareba urugo atahamo, wareba inzu atahamo ugasanga arakomeye, ariko iyo muganiriye usanga hari ahantu hasenyutse muri ho hakeneye kubakwa. Hari igihe umuntu akubwira ati mfite ibiryo, mfite amafaranga, ariko n'iki Imana yamboye kuki nta mwana ngira? Urumva uwo muntu atarasenyutse, akeneye kubakwa. Haleluya. Usanga hari abakobwa benshi bafite amafaranga menshi, bagenda mu mamodoka meza, barara ahantu heza, baryama mu nzu nziza, mu bitanda byiza. Mwaganira akakubwira ati nubwo mfite ibintu ariko hari icyo mbura, yarasenyutse, akeneye kongera kubakwa. Ujya usanga umuntu afite amato mu nyanja, afite ibintu bikomeye byinshi, ariko waganira nawe ugasanga uwo muntu hari ahantu yasenyutse. Nta wundi ukeneye kukubaka uretse Kristo wenyine wakongera kukubaka. Uwundi wamaze gusenyuka muri wowe, hari uruhande rwasenyutse rwabaye amatongo. Haleluya. Nimuze rero twongere twubake. Haleluya. Nimuze twubake aho hantu habaye amatongo, nimuze twubake ayo marembo y'iwacu yabaye amatongo. Haleluya. Ngo ayo marembo yari yarahiye, yarabaye umusaka, ariko ngo Nehemiya agira ishyaka ryo kongera kubaka ayo marembo yari yarahiye. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Nimuze rero twubake aho hantu habaye amatongo. Umukene ajya agira inzara ikaba itongo ryasenya amarembo yiwe. Haravuga ngo Imana yarabibagiwe, ngo Imana yarabaretse, ariko burya Imana ntago yakuretse, kuko uracyahumeka umwuka yaguhaye. Imana ishimwe. Ariko uwo muntu yamaze gusenyuka kubera ubukene abamo, yarasenyutse kubera ko hari ibintu atabona, yarasenyutse kubera yuko hari ibyo abana be bamwaka ntabibone. Uwo mubyeyi yarasenyutse, uwo mumama yarasenyutse, uwo mupapa yarasenyutse, kuko hari ibintu atabona mu buzima bwe. Hari abandi nabo bafite ibyabarenze mirenge, bajya bavuga ngo ni mirenge ku ntenyo, ngo yarakize. Nyine ni umuntu uba yarakize cyane, ariko waganira nawe ugasanga yarasenyutse. Hari uruhande muri we rwasenyutse, ugasanga umuntu agenda mu ndege, yurira indege buri munsi, ariko wamwitegereza ugasanga hari ahantu hasenyutse, hari irembo ryasenyutse ryabaye amatongo. Reka nkubwire impamvu riba ryarabaye amatongo. Ujya usanga umuntu ugasanga ni umunyacyubahiro, ukibaza ngo mbese ko atunze etaje ebyiri, akaba afite amamodoka mu muhanda, akaba afite bizinesi nziza, kuki arara ku gitanda kimwe n'umugore akarara ku kindi, umwe akarara mu cye cyumba n'undi akarara mu cye cyumba? None se murumva aho hantu ayo marembo ataramaze gusenyuka? Ntabwo ayo marembo yabaye amatongo. Abana basohoka mu gitondo bakagira ngo se na nyina bararara, nareka da. Umukozi agaburira umwe akongera akagaburira undi. Hari uwo numvishe ngo iyo umugabo yageze mu rugo mbere, umugabo niwe urara mu rugo, abana bahamagara nyina bakamubwira ngo dore rwose ngo papa yahageze ntiwirirwe utaha. Bafite akazi keza, ariko ntago umugore ari butahe mu rugo, ubwo arareba harara. Nanone iyo umugore yageze mu rugo mbere, abana bahamagara se ati ntiwirirwe uza, mama yageze mu rugo, ubwo umugabo akarara mu modoka iyo ngiyo. Ubwo se ubwo urumva ayo marembo ataramaze gusenyuka? Bene data, ntago yabaye amatongo, ntakwiye kongera kubakwa. Imana ishimwe. Muhaguruke rero twubake aho hantu habaye amatongo. Muhaguruke twubake ayo marembo yamaze gusenywa na Satani. Muhaguruke twubake. Ugasanga umuntu ni umuyobozi runaka, hari ibintu ayoboye bikomeye, ariko yamaze gusenyuka. Nubwo ayoboye, nubwo abamubona inyuma babona ayoboye, ariko uwo muntu yamaze gusenyuka, byararangiye. Ahantu habaye amatongo, amarembo yamaze gushya yabaye amatongo. Nimuze twubaka aho hantu hasenyutse.
ugasanga abana barasenyutse mu muryango, abana bamaze gusenyuka. Kubera iki? Uko umuryango ubanye, nta munezero uri mu muryango, nta byishimo bihari, abana bamaze kugira ibikomere kubera ko umuryango wamaze gusenyuka. Nimuze twubaka aho hantu hasenyutse. Uri muri Amerika ariko wamaze gusenyuka uruhande rumwe, amarembo yawe yabaye amatongo, aho hantu hakeneye kubakwa. Uri mu mugabane w'Uburaya, uri mu Bufaransa, uri mu Bwongereza, ariko amarembo yawe yarasenyutse yabaye amatongo. Nimuze twubake bene data. Uri mu gihugu cy'u Rwanda wamaze gusenyuka, nubwo abantu bakubona ariko hari amarembo yasenyutse akeneye kongera gusanwa. Nimuze rero twubake kandi nimuze dusane aho hantu hasenyutse hongere kubakwa. Haleluya! Nubwo kubaka bizaba bikomeye, kubaka hari abazaguca intege muri uru rugendo, ariko nimuze twubake, muhaguruke twubake. Imana ibahe umugisha. Ijambo riravuga ngo nimuhaguruke twubake, niwo mutwe w'amagambo. Rero Yesu abahe umugisha. Mwari kumwe na Evangeliste Bikorimana Bernard. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana. Haleluya! Inomero watubonaho ni 0782441661. Iba no kuri WhatsApp ni 0782441661. Iba no kuri WhatsApp. Tigo yayo ni 0722441662. Haleluya! 0728441662 ni tigo yayo. Yesu abahe umugisha. Mwari kumwe na Evangeliste umukozi w'Imana Bernard kuri YouTube Urubuto rw'Umugisha TV. Reka dusenge Imana. Mana turagushimye, turaguhimbaje mu izina rya Yesu. Twirukanye imbaraga z'umwijima, Data mwiza, Mana y'amahoro. Girira neza abakozi bawe iki gitondo cy'uno munsi. Utabara abarwayi bari ku bisasiro byabo, abari kwa muganga, abari mu mazu y'imbeho no mu makambi y'impunzi. Urenganura abarengana, ukure intambara ziri isi yose mwa. Utabare mu izina rya Yesu. Wongere wubaka ahantu habaye amatongo, nk'uko Nehemiya yagize ishyaka ryo kubaka umurimo w'Imana wari warasenyutse. Natwe mu izina rya Yesu abumvishira ijambo ribubake. Ahari harasenyutse wongere kubakwa, ahari ibikomere have ibikomere, ahari ubugumba have ubugumba. Ahari mu izina rya Yesu kuba divorce harimbuka, izo divorce zikurweho. Imyuka mibi yose nikurweho, abadayimoni ba cyamunara bakurweho mu izina rya Yesu. Inyatsi zose zikurweho n'ubushomeri uburandure. Mana utanga akazi Data wera, utanga amahoro mu ngo mu izina rya Yesu. Utanga amahoro mu murimo wawe Mana. Urengera itorero warongeye ku musaraba mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Uwitekanye n'ingabo Mana, uduhe guhaguruka tukubaka. Icyo duheje ni Satani n'ingabo ze, icyo duheje ni abakozi ba Satani. Duheje imyuka mibi yose yatuma abantu batubaka. Reka abantu bubakike Mwami, bongere bayo mabuye mazima yubatswe, kandi waravuze ngo ni wowe buye rikomeza imfuruka. Uwiteka Mwami Yesu Kristo Mwami wacu, reka wubaka abantu bayo bubakitse. Uwitekanye n'ingabo Imana, waha amata y'umwuka mu izina rya Yesu, kandi waha amavuta y'umwuka wera. Haleluya! Nuganze utegeke, nibatwikirwe n'amaraso ya Kristo. Urakoze Data mu izina rya Yesu. Amen. Ataravita. Bye bye.